Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Buni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo zigize amakuru yo kuri umunsi wa gatatu itariki 18 z'ukwezi kw'icenda mu 2024. Ishirahamwe mpuzamakungu Gavi rigiye kugura amadoze ibihumbi 500 z'incanco za Mpox zikazonatanga n'ubundi buryo bw'amadolari imiliyoni 50 muri Afrika. Ni kubera iki? Ni nka contribution ya Gavi mu kureba ukuntu natwe twatabara ibihugu. Hari n'ibindi bihugu byinshi birimo kureba ukuntu byakora umusanzu ku bindi bihugu. Leta ya Libani ivuga ko abantu barenga 12 vyamenyekanye ko bapfuye igihe ibikoresho byo gutumanako amakuru vya Peja bikoreshwa na Hezbollah biturikiye rimwe ku mugoroba w'umusi w'ejo. Ku musi w'ejo nyene BBC Gahuzamiryango izohimbaza imyaka 30 iheze ibayeho. Muraza kumva muri aya makuru abo yagiriye akamaro mu kubahuza n'imiryango yabo yari yaratatanijwe n'intambara na genocide yo mu Rwanda. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore. Ibi biganiro biyobowe na Jacques Niyitegeka. Idonido ivyo vyose ni mukanya Prudence Ngiyumva eje kudusomera yavugwa kuri BBC. Ibindi bintu biturika byumvikanye mu majyepfo ya Beirut, indiri y'umutwe wa Hezbollah, mu gihe hashingurwaga abantu 4 mu bishwe n'ibindi byaturitse ejo hashize. Abandi 3 bishwe n'utwo twuma dukoreshwa mu itumanaho tuzwi nka pagers. Umuganga w'amaso uri kuvura abakomerekejwe n'utwo twuma twaturitse muri Libani ejo hashize yabwiye BBC ko abagera kuri 60% byabo yavuye batakaje ijisho rimwe kandi benshi muri bo babuze ikiganza. Abantu 12 barimo n'umukobwa w'imyaka 8 n'umuhungu w'imyaka 11 biciwe mu gitero cyakomerekeje abandi bagera ku bihumbi 3. Irani yatunze agatoki Israel kuba inyuma y'iki gitero ikita ubwicanyi bw'imbaga, ariko Israel nta kirabivugaho. Hagati aho guverinoma ya Hongiriya yahakanye ko ikigo gifitanye isano n'utwo twuma twa pagers twaturitse nta ruganda gifite mu gihugu. Ikompanyi yo muri Taiwan ikora ibyuma byo mu ikoranabuhanga Gold Apollo iravuga ko nubwo izina ryayo riri kuri utwo twuma dukoreshwa mu itumanaho nta ruhare yagize mu ikorwa ryatwo. Gold Apollo yavuze ko twateguwe tukanakorwa n'ikigo cyo muri Hongiriya cyitwa Back Consulting mu rwego rw'amasezerano bagiranye mu myaka 3 ishize. Umudepite wo muri Hongiriya Elodie Novak uri no muri komite ishinzwe umutekano mu nteko ishinga amategeko yasabye ko haba iperereza ryo ku rwego rwo kurwanya iterabwoba muri iki kigo cyakoze utwo twuma. Yavugije abanyamakuru nyuma yo kugerageza kwinjira ku biro by'iki kigo i Budapest. Turashaka ko hakorwa iperereza bishobotse rigakorwa n'ishami rijejwe kurwanya iterabwoba, amazu agasakwa, hakanasohorwa inyandiko mpuzamahanga yo gufata umuyobozi w'iki kigo, hamwe no guhamagaza byihutirwa inama y'akanama k'inteko nshingamateka gashinzwe umutekano kugira ngo karebe niba ibi byabaye muri Hongiriya byarakozwe mu buryo butaziguye n'ikigo cya Mossad, cyangwa se niba leta ya Hongiriya yari ibizi, ndetse kureba niba leta ya Hongiriya yarabigizemo nayo uruhare. Ariko umuvugizi wa guverinoma ya Hongiriya yavuze ko pagers zagize ibyo bibazo zitigeze zigera ku butaka bwa Hongiriya. Gisele Perico, umufaransakazi wafashwe ku ngufu n'umugabo we n'abandi bagera kuri 40 mu gihe cy'imyaka 20, yasubizanyije uburakari igihe yahatwaga ibibazo mu rukiko.
yabajije umunyamategeko wunganira abaregwa wavuze ko gufatwa ku ngufu bishobora kubamo ibyiciro bitandukanye niba yabivuga ku mukobwa we, kuri mushiki we cyangwa se kuri nyina. Gisele Pelicot yavuze ko yumva atewe isoni n'abakeka ko yaba yaragize uruhare mu bikorwa by'umugabo we. Yasobanuye ko abagabo babigizemo uruhare ari ibyohe bitagira ubwonko. Abaza impamvu batibajije na rimwe ngo bahagarare igihe yari mu gitanda asinziriye. Amashusho y'ibyogajuru arasa n'ayemeza ingano y'uburyo ububiko bw'intwaro z'Uburusiya bwononekaye igihe bwaterwaga igitero na drone ya Ukraine. Amashusho aragaragaza inkongi n'umwotsi bizamuka mu bice bitandukanye kuri ubu bubiko hafi y'umujyi wa Toropets mu burengerazuba bwa Tver. Icyo gitero cyari gifite ubukana bukabije ku buryo n'ibipimo by'umutingito byikanze. Guverineri wa Tver Igor Rudenya yavuze ko iyo nkongi yateye inkomere ariko ko ngo nta bapfuye. Ubwirinzi bwo mu kirere bw'Uburusiya bwari buryamiye amajanja mu ijoro ryakeye nyuma y'igitero cyagabwe n'indege zitagira abaderevu. Drone zahanuwe ariko zateje inkongi ubwo zituraga ku butaka. Kuri ubu turagerageza kubungabunga umutekano rusange, ari nako duhungisha abantu bacu ndetse n'abari bahatuye. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya nta kirabivugaho, ariko iki gitero cyateye ubutumwa burimo uburakari bukomeye cyane bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga mu Burusiya, burimo n'ubwumijwe ndetse bunanenga ukuntu izo ntwaro zari zihunitswe aho hantu. Komisiyo y'ubumwe bw'ibihugu by'umuryango w'Uburayi yavuze ko izakura miliyoni 220 z'amadolari ku nkunga igenewe Hongiriya kubera ko Budapest itishyuye amande angana gutyo yaciwe nyuma yo kurenga ku mategeko agenga gusaba ubuhunzi. Ayo mande yategetswe n'urukiko rwa EU mu kwezi kwa gatandatu nyuma y'urundi rwanzuye gutyo nyine ruri hasi. Hongiriya yahamijwe n'icyaha cyo gukumira abasaba ubuhungiro ikanababuza kuguma mu gihugu. Komisiyo kandi yanabwiye guverinoma mu kindi cyemezo gitandukanye y'Ubuholandi ko ubusabe bwayo bwo kwikura muri gahunda ihuriweho kubimukira bwasaba impinduka ku masezerano agenga EU. Aya ni amakuru ya BBC. Umugabo washakishwaga kurusha abandi muri Guinea, Claude Pivi, yafatiwe muri Beria. Pivi wahoze ari minisitiri muri guverinoma yari yaraburiwe irengero nyuma yo gutoroka mu kwezi kwa 11 igihe gereza nkuru yarafungiwemo Conakry yaterwaga n'igitero cyari kiyobowe n'umuhungu we. Amafoto yashyizwe kuri internet yerekana Pivi ameze nk'urembye ari mu mapingu yambaye ishati n'ipantaro ya kaki. Uyu mugabo uzwi nka kwizina rya Copland yakatiwe gufungwa burundu kubera ibyaha byibasiye inyoko muntu bifitanye isano n'ubwicanyi bwakorewe muri stade igihe ingabo za Guinea zateraga abigaragambyaga icyo gihe. Nina urakoze President Nsengiyumva kuri aya makuru eje kudushikiriza. Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Buraya. Ishirahamwe mpuzamakungu rishinzwe gutanga incanco ku bana bo mu bihugu bikenye Gavi rigiye kugura amadoze 500 z'icanco za Mpox zo mu ruganda rwa Bavarian Nordic zo kugwanya ico kiza muri Afrika. Izo canco zizotangwa ku mpera z'uyu mwaka. Gavi yemeye kuzotanga amadolari arenga 50 azokoreshwa mu kuzunguruza kuzikwirakwiza aho zizogenerwa n'uburyo bwo kuzitanga. Mu gihe ibihugu bitunze vyiyemeje gutanga doze zirenga 3 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, izingiro ry'ico kiza ni nkeya zimaze gutangwa. Ishiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara ku isi OMS ryatangaje ibihe bidasanzwe by'ingwara inyuma yaho ku mugabane wa Afrika hamenyekanye abantu 25,000 banduye n'abarenga 700 bishwe na Mpox. Mwanya uheze mugenzi wacu Jacques Nitegeka yaganiriye na Dr. Richard Mihigo, umwe mu bayobozi bakuru muri Gavi, atangura musobanurira uko izo canco zizotangwa. Twabivuga ko ari intego ya mbere dufashe mu kureba ukuntu twageza ku bihugu bikeneye inkingo z'ibanze zo kubira iki cyorezo cyugarije ibihugu bimwe na bimwe ku mugabane wa Afrika. Izo ngingo zizatangirwa gusakazwa mu bihugu ducishije kandi dukoranye na bagenzi bacu ba UNICEF no bufatanye na Africa CDC mu minsi iri imbere. Byose bizaterwa na demande izaba ivuye mu bihugu
ko mubizi igihugu cya Congo Democratic Republic nicyo cyane gifite abarwayi benshi ubu ngubu, ariko imibare irimo kugenda yiyongera mu bindi bihugu nk'igihugu nka Burundi. So bizaterwa n'akazi tuzakorana na bagenzi bacu bari mu bihugu, ariko cyane dukoranye na UNICEF na Africa CDC ngo turebe ukuntu twatabara ibyo bihugu. Bivuze rero ko usibye kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishobora no kugera mu Burundi ndetse n'u Rwanda habonetse abantu bake cyane banduye iyo ndwara. Ntabwo turemeza neza aho izo nkingo zoherezwa. None ko izo nkingo ari 500,000 murabona zihagije cyangwa murateganya kuzagura izindi? Izo nkingo nago zihagije ukurikije imibare mu kugenda yiyongera, ariko iyi ni nka contribution ya Gavi mu kureba ukuntu natwe twatabara ibihugu. Hari n'ibindi bihugu byinshi birimo kureba ukuntu byakora donation, tanga umusanzu ku bindi bihugu, ariko cyane turimo gukorana na WHO na Africa CDC. Ishami rya ONU rishinzwe ubuzima ku isi n'ikigo gishinzwe gukurikirana indwara z'ibyorezo muri Afurika. Yego, ngo tumenye neza uko ibihugu bisaba inkingo, umubare bikeneye, ndetse muri iki gihe cya mbere icyo twita faze ya mbere yo kurwanya iki cyorezo, tukareba uburyo vaccin cyangwa inkingo zakoreshwa cyane ku bantu bazikeneye, ariko zikoreshejwe n'izindi mesure zo gukumira iki cyorezo. Vaccin zikaba ari imwe mu migambi yafatwa ngo ibihugu birebe uburyo bwarwanya icyo cyorezo. Turateganya ko aba faze ya kabiri, niba uburwayi bumaze kuba controle, icyo gihe umuntu yareba uburyo iyo mibare tuvuga yakwiyongera, abantu benshi bagakingirwa ku buryo hagira ikintu cya immunity collective, donc immunité de groupe, turebana mbere ku buryo uburwayi kandi busanzwe ntabwo ari bwa mbere bushita bufasha abantu, nuko gusa muri uyu mwaka byarakaze cyane, ariko turashaka kureba uburyo noneho haba sur le long terme strategie zashirwa mu bikorwa mu gihe kiri imbere, mu gihe cy'imyaka myinshi ingamba zafatwa zo gukingira abantu, nitwongere kugira ibibazo nk'ibingibi turimo ubu ngubu. Hanyuma mu minsi ishize hari inkingo z'indwara ya Mpox zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yugarijwe cyane n'indwara. Hari uruhare ikigo Gavi cyagize mu gutanga izo nkingo? Yego, kugeza ubu ngubu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hamaze kugera hafi 265 doze za vaccin. Muri zo vaccin zimaze kuhagera, izo nkingo Gavi twashoboye gukora natwe impano 15,000. Nyinshi muri zo vaccin zikaba ari zaturutse ku mpano yavuye muri Amerika na European Union, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Nizo groupe eshatu zimaze kugeza ubu ngubu gutanga umusanzu w'inkingo muri Kongo. Uwo yari Dr. Richard Mihigo yaganira na Jacques Niyitegeka. Tubandanyiriza amakuru yacu muri Libani. Leta ya Libani ivuga ko abantu 12 aribo bimaze kumenyekana ko bapfuye igihe ibikoresho byo gutumatumanako amakuru vya Pages bikoreshwa na Hezbollah biturikiye rimwe ku mugoroba w'umusi w'ejo. Abana 2 bari mu bapfuye. Ibitaro mu gihugu cyose vyarengewe n'abakomeretse, abaharurwa mu majana bararemvye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ishiramwe mpuzamakungu ONU vyasavye gutekana inyuma yaho Hezbollah itaye umwikomo kuri Israel iniyemeza kwihorera. Inkuru ya Hugo Bacega ari Beirut, mwumva mwijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Igitondo cyose inshuti n'abavandimwe bari bateraniye ku bitaro biri kwita ku nkomere. Minisiteri y'ubuzima ya Libani yavuze ko abantu bagera ku 2,800 bakomeretse, abasaga 400 bamaze kubagwa, barimo ababazwa amaso ndetse n'abafite ibikomere mu masura n'ibiganza, barimo n'abaciwe bimwe mu bice by'umubiri. Abapfuye barimo umukobwa w'imyaka 8, umuhungu w'imyaka 11 n'abakozi 4 bo kwa muganga bifashishaga ibi bikoresho. Iki gitero cyabaye ugutungurana kwa mbere kukomeye kubayeho ku mutwe wa Hezbollah. Ibi bikoresho byaturitse ubwo abari babifite bari mu maduka cyangwa se bari kumwe n'imiryango yabo
hari amakuru avuga ko bishoboka ko ibi bikoresho byari byarashyizwemo ibiturika bigasandarizwa rimwe n'umuntu utari aho. Hezbollah itunga agatoki igihugu cya Israel yarahiriye ko igomba gusubiza kuri iki gitero. Israel yo ntiragira ikivuga, gusa icyoba gikomeje kuba cyose ko indi ntambara hagati y'izi mpande zombi ishobora kongera kubura. Iyo yari inkuru ya Hugo Bacega. Ubu ni 11:44 muri studio za BBC Gahuza Miryango, ni 12:44 mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Ubu naho tujya mu Rwanda. Ku munsi w'ejo BBC Gahuza Miryango izizihiza imyaka 30 ishize ibayeho. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare mu Rwanda uravuga ko ubufatanye bwayo na BBC Gahuza Miryango bwagize akamaro cyane mu guhuza imiryango yari yaratatanijwe n'intambara na jenoside mu Rwanda mu 1994, kandi ko abantu ibihumbi bongeye kubonana n'imiryango yabo. Hagati aho bamwe mu bahoze ari abarwanyi mu mashyamba ya Kongo ubu batahutse mu Rwanda bavuga ko BBC Gahuza Miryango yagize uruhara mu kubaha amakuru ya nyayo y'uburyo u Rwanda rumeze, bituma bataha bongera guhura n'imiryango yabo. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yasuye bamwe mu bashoboye kongera guhura n'imiryango yabo mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, maze adutegurira inkuru ikurikira. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge uravuga ko abakozi bawo batatu radio yanjye ndayikunda cyane, ni ikintu ndashobora gushyira ku ruhande. Uwo ni Masumbuko Augustin, namusanze mu murenge wa Mururu mu karere ka Rusizi. Akaradiyo ke ntikava ku gutwi ngo hari impamvu. Iyo radio yangira akamaro cyane aho nari ndi mu buhungiro. Nari fungurwa nkumva amatangazo. Aho nari ndi mu ipori nkumva radio BBC. Kuri ngewe by'umwihariko nuko nagiye kumva numva umugore wanjye ari gutangaza ngo Augustin Masumbuko niba kiriho, niba gihumeka, yumve ko ari ngewe uri kumuhamagara, nataho cyane twahageze amahoro, ndi kumwe n'abana bose, ndi kumwe, nta kibazo mfite. Urabyumva kuri BBC? Narabyumvije kuri BBC ubwanjye. Uyu musaza Masumbuko afite imyaka 77, ni umwe mu bihumbi by'abanyarwanda bahunze u Rwanda nyuma y'intambara na jenoside mu 1994, batatana n'imiryango yabo, nyuma baza kongera gusubirana. Nshaka kumva radio BBC nyumvira ngaho gutya ko mu rundi ndi gushakisha ko murongo. Ubu ni 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT. Guhuza imiryango byakorwaga ku bufatanye hagati ya BBC n'umuryango mpuzamahanga w'ubutabazi CICR. Binyuze mu matangazo yatangwaga kuri BBC Gahuza Miryango, bamwe mu bayatanze bashoboye kongera kubonana n'ababo. Uwizeyimana Juliette we namusanze mu murenge wa Bushenge, akarere ka Nyamasheke. Twari twarabuze umwana witwa Imana Vestina, tuburana mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Twaje kwandika itangazo rero mu mwaka w'2000, turihereza CSR muri 2002, tubona batubwiye ko umwana kibaho. Muri 2005 umwana baza kumutuzanira. Tukaba dushima BBC rero ko yaduhuje. Hagati aho Nsengiyumva Emmanuel we yari mu barwanyi ba FDLR mu burasirazuba bwa Kongo. Uretse kuba yarumvise ubutumwa bw'umuryango we bwamusabaga gutaha mu Rwanda, ngo n'amakuru ya BBC Gahuza Miryango yamufashije kumenya uko igihugu gihagaze, afata icyemezo cyo gutaha. Twumva abanyarwanda bari gutambutsa amatangazo, twumva abandi bishima ati burya wa mwana wanjye ariho we, burya wa mugabo wanjye ariho we, burya wa mugore wanjye ariho we, bishimye banezerewe. Natwe twaravuga ngo hari igihe natwe twazumva baturangishije. Icyizere rero twajyaga tukigira cyane, kuhatangiye kugira twumvisha ubundi abantu batuyoboraga nabo baratangiye kuvugiraho, batakiri ku butaka bwa Kongo, ahubwo barageze mu Rwanda. Noneho bavugira kuri BBC, tukagira icyizere gisesuye, tuvuga biti ubwo ari BBC bivuze buriya ni ukuri, natwe tugomba gushaka uburyo twazagera mu gihugu kandi tuzabaho uko n'abandi bariho. Umwe mu bakozi bakuru w'umuryango wa CICR Kigali, Uziel Kamana, yambwiye ko igikorwa uwo muryango wafatanyijemo na BBC cyo guhuza imiryango yari yaratatanye cyagiye kigenda neza. Abantu babarirwa mu bihumbi bakaba barashoboye kongera kubonana n'imiryango yabo, nubwo ngo nta mibare kugeza ubu yigeze ishyirwa ahagaragara y'abahujwe bose n'imiryango yabo biturutse kuri icyo gikorwa. Urakoze Yves Bucyana. Ubu n'umwanya w'ikiganiro c'abagore mushikirizwa na Yvette Kabatesi.
Mwiriwe neza. Esther Niyifasha ni umukobwa uririmba akanacuranga igikoresho gakondo cy'inanga cyangwa umukirigitananga nk'uko bikunze kwitwa, ibintu kugeza ubu usanga mw'abagore mbarwa mu Rwanda. Hashize imyaka 7 tumusuye ubwo yaragitangira gucuranga ariko akiri mu mashuri yisumbuye. Nyuma yaho rero yaje kwiyegurira ubu buhanzi, aho ubu acuranga mu bitaramo bitandukanye ndetse aherutse no gukorera igitaramo cye cya mbere hanze y'u Rwanda mu gihugu cy'Ubudage. Yarongeye rero kutuganiriza, atubwira aho urugendo rwe rugeze muri uyu mwuga yiyemeje gukora nk'amaramuko. Hashize imyaka 7 nasoje amashuri ya segonderi 2018 mpita mbikomerezaho, nkagenda abasazanjye bakajya bampibira rimwe na rimwe mu bukwe, nkagenda nkayicuranga, mpita mfata umwanzuro wo kubikora noneho nka kariyeri, ariko nanone ibyo gusigasira umuco nyarwanda. Tubwira ubikora gute? Curanga inanga ariko nkaba n'umuririmbyi, curanga mu nama, curanga mu mahoteli, bamwe baba bakeneye gusurutwa n'abantu bacuranga inanga, curanga mu bukwe, ariko kuko nanaririmba mu bukwe nkuramo ibintu byinshi, nsohora abageni mu ndirimbo z'ibihozo, nkanacuranga inanga, mbese ibirori byinshi cyane bitandukanye. Iyo uracuranga ntabwo bigoye? Mu gutangira byangoye, intoki zarandyaga, rimwe na rimwe nkazana akantu k'agasebe nyine kubera imirya ntari mbimenyereye, ngenda mbyiga bindya nkakomeza, nkongera nkacika intege nkavuga ni ibintu sinzabishobora, ariko maze kubimenyera birashira rwose, nta kibazo na kimwe bafite cyuko intoki zanjye zakwangirika. Hanyuma hari n'igitaramo uherutse mwo mu mahanga cyawe cya mbere, nibyo? Yego, nibyo. Mu Budage muri Germany, n'ahantu hitwa Marshausen, nacuranze ahantu habiri. Hari aho bari bafite festival ariko imeze nk'ubukwe, n'ahandi muri iyo konseri yanjye. Numva ni ikintu gikomeye kuba natwe dufite ikintu tujyana ahandi bakabona ni igitangaza kuri bo. Rero barabikunze, numva nongeye guha agaciro cyane umuco wacu, nabifashe nk'aho nyine ibintu burya ntago ari ibyanjye, ahubwo hari abantu ngomba kubihereza nkiriho kugira ngo babyishimire. Hanyuma ntibajya bavuga ngo kuririmba unacuranga biraruhishe, nawe no kunanga nuko nguko? Yego, biraruhije byo ntago babeshya, rero bisaba kubyitoza cyane cyane. Ariko mfite n'undi musaza wanjye witwa Deo Munyakazi, n'umukirigitananga, niwe wananyigishije, yagiye anyobora mu bintu byinshi. Ubwo rero kuba nari mufite nabyo byaramfashije kuko yanteraga imbaraga zo kugira ngo nkomeze nige. Uri umwana w'umukobwa, kuki wahisemo inanga? Washoboraga gukora nawe za muziki igezweho cyane nk'urundi rubyiruko muri mu kigero kimwe rugenzi rwawe? Si yo ncuranga gusa, na gitari ndayicuranga, ariko nahisemo inanga. Numvaga nshaka gukora ikintu kizagaragaza Esther njyewe, hari itafandi gushyira ku muco nyarwanda. Rero nuko nabikoze, nabanje kugira impungenge, ndavuga se bizagenda gute, bizamarira iki, ko no mu Rwanda nta n'abandi bakobwa bahari. Kugeza ubu Sofia niwe rwose mu mama dufata nk'icyitegererezo, ariko ngezo ndavuga nti kubera iki se ahubwo Sofia wenyine ari ubikora, nuko abandi ntabwo byakunda se nacuranga bikabiha. Ndagerageza rero uko ngenda ncuranga n'abantu babyumva, nabo ndabashimira neza neza, ndavuga nti inanga niyo ngiye kujya ncuranga. Uyu munsi abantu iyo bakubona nk'umukobwa ucuranga inanga ntibagutangarira? N'ubu iyo ngiye gucuranga ku bantu bambonye ubwa mbere
birabatangaza ugasanga bamwe barangaye bari kumbaza utubazo twinshi cyane ariko abanshaka intege bambwira ngo ni nkaho ngiye kwigana musaza wanjye se ndabona bizakunda abandi nyine kumva nyine barakubwiye wenda ngo intoki zawe zizakomera se abahungu bazajya bagukunda ufite intoki zikomeye ariko ibyo byose hari ikintu kibanza kutugora ariko ubuze icyo ushaka ubwo rero nishimiye aho ngeze kuko kuri uyu munsi nta muntu ukivuga ngo bazakwanga ahubwo baba bankunze kubera ko baba babona ko ni ibintu byiza ni ibintu by'umuco by'umwihariko kandi bimbeshejeho navuga ko nyine mfite akazi. Esther Nifasha umukobwa uririmba akanacuranga inanga ni naha dusoreje muramuke neza. Kandi urugendo rumwe rurananiza zaniterana yawe nanjye zaninanga yanjye ifatanye tuburike maze urakoze Yvette Kabatesi naho tubahonje kuri unanagwejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye oya nta kibazo si ngombwa kumpobera rwose mugore mwiza icyangombwa nuko nisubiyeho ngiye kuba umugabo wese w'intangarugero ku buryo uzajya ujya mu bandi bagore ukavuga uti ni nge warongoye naho abandi bakoze ikimenyetso ntiwumva ahubwo niko se Stefa uretse gato ni 12:45 kuri BBC. Ubona ari umwanya w'ikiganiro cy'inkino wamushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriweho neza amakuru y'imikino aribanda ku mikino yo guhatanira igikombe gihatse ibindi ku mugabane w'Uburayi UEFA Champions League. Imikino y'uyu mwaka yatangiye ku munsi w'ejo kuwa kabiri ikipe ya Bayern Munich yakiniye umukino wayo wa mbere mu Budage ndetse ihita inanyagira Dinamo Zagreb ibitego 9-2. Rutahizamu w'Ubwongereza Harry Kane yinjije ibitego 4 anandikiramo amateka yo kuba umwongereza wa mbere winjije ibitego byinshi mu marushanwa y'Uburayi agize ibitego 33 ahita aca kuri Wayne Rooney wacyuye igihe afite ibitego 30. Ubu Harry Kane ni uri kuririmbwa cyane kubera uduhigo yaciye muri uwo mukino. Yahise aba umukinnyi wa mbere w'Ubwongereza watsinze ibitego 4 mu mukino umwe wa Champions League. Umukinnyi wa mbere w'Ubwongereza watsinze hat-trick no kuvuga ibitego 3 cyangwa byinshi abitsindira ikipe itari yo mu Bwongereza mu mikino ya Champions League. Anaba umukinnyi wa mbere watsinze hat-trick cyangwa ibitego 3 kuri penalty mu mikino ya UEFA Champions League cyangwa imikino y'igikombe cy'Uburayi. Harry Kane arashimagizwa kuba umukinnyi umaze gutsindira Bayern Munich ibitego 33 byose mu mikino 50 gusa amaze kuyikinira. Mu yindi mikino Aston Villa nayo yanyagiye Young Boys yo mu Busuwisi ibitego 3-0 ni mu gihe Kylian Mbappe, Antonio Rudiger na Endrick Felipe bafashije ikipe ya Real Madrid gutsinda ikipe ya Stuttgart yo mu Budage ibitego 3-1. Sporting Lisbon yo muri Portugal yo isangarire mu Bufaransa ihondagura ibitego 2-0. Juventus inyagira PSV Eindhoven 3-1 naho Liverpool ku kibuga cya Milan AC nayo ihatsindira ibitego 3-1. Muri iri joro hateganyijwe indi mikino myinshi. Umukino ukomeye urahuza ikipe ya Manchester City yakira ikipe ya Inter Milan. Ni mu gihe umukinnyi wo hagati wa Manchester City uyu ni witwa Rodrigo avuga ko aho bukera abakinnyi b'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi bazigaragambya bakanga gukina kubera umunaniro utewe n'imikino myinshi yongerewe ku ngengabihe. Iyi mikino ya Champions League yiyongereyeho byibuze imikino 2 ku mikino isanzwe ikipe yakinaga. Manchester City iri no mu gikombe cy'isi cy'amakipe nacyo amakipe azakina umwaka utaha yashyizwe kuri 32. Imikino ya Champions League mu buryo buvuguruye hamwe n'imikino y'igikombe cy'isi ihuza amakipe yose hamwe bisobanuye ko City izakina byibura imikino 4 y'inyongera ugiranyije niyo yakinnye umwaka ushize w'imikino. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi.
urakoze Yves Bucyana niwe inkuru yiwe niyo duhereje amakuru yacu mwari kumwe na Nina Iradukunda mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Chris mwakoze guteramana natwe na Gahwane. Thank you.